Aduh, are telo hari huntak ikan tarian re. Letak omas dak ya tegel. Pas cek rombun sar aku. Tebet na tibi, tandi bek toyo. Sing nyoro ore ngedirep pesen na tandi kok. Aduh. Selanyor segeren. Kayak diberen angin sentari. Duh. Aria. Duh beni peren angin mon re. Apuan beraksi re. Duh, puongku. Tak mi lo ceretan onda ya. Boleh mak lain re. Duh. Bu sapa dua en boleh re. Tak mi lo sendi onda ya re. Dek reme ya. Kira tak kendarin bu ya. Munan re. Maliaki senapan apa ya re. Pah bakar kali. Nyernging tak apun. Ya. Orangnya nyernging ki rewat teh. Karo na bu tak milo. Lesan-misan pada tak milo. Duh. Boyo. Firman di bedil ya. Bentar ke bungkon kah? Jam bedil lah. Roll. Belim. Demak, agak mak numpak sepeda galem ugal. Biasa re minggu nyari tiuk ya. Apa lim? Aduh, nyari uhti jan. Nyari uhti dem agak cia angguina nga gembel limited edition ya. Mbak muncin nyari uhti. Penampilan gitu oke. Sepeda mau dipun ke banci piru. Bentar ngaji kaki mata dek kiokin sekali kaca. Mak mata ngosok katang ja ocak baru. Ngetorot ra. Firman. Ada man. Ada orang sekali kan. Kayak di budi orangnya. Ada ibu dia ya. Man, Firman. Man. Ada man. Apa lim? Duh kan budi ku. Di kementengan kapan kok. Apa? Ben kan di bedil ya. Beda sepan lim. Udah malah. Jam penakan ya. Oh, bila berbeli kan? Ya tahu. Budak lakun ada iya. Oh, sini mon dah ialah dan nak boleh lakun kok lah ya. Ngon ini bedil je. Walau ibu beli aku. Nyaman. Iyalah, boleh kok dulu lah. Budak kan mana lim? Jok lah, tak pelkak jok. Bedil tak ada ruah. Mau dah kata. Kau mak kepikiran kau jangan halim gila tu. Rekan abad nanti salin. Pajen lah kata tak macam aku.
Kayak di Din Firman. Cik tadi sepeda ngari. Man. Firman. Apa dong? Apa ya di kepentingan? Tahu. Di mana apa dong? Yang jaking namo lek. Kakek min menang mo na beda mau dong. Ju, masuk John terus aku lek. Lo, din siapa sepeda dia? Marwa. Kita di dong. Bilang ni sendi ngari ban. Tahu. Tadi sa perlu di modi udah ibi kok. Be. Jam berapa kok? Njual lagi. Iya. Ada mah. Kayak pamer dia. Aba, iya lah mau jalan nginjam. Makor pengerti tibi mau nginjam di norek. Tenang bro, nggak jika kok lek aman ibu kok. Aba iya, kalau ada iya. Ah, Banyong. Arya jaket capre. Mata lagi jaket Banyong. Ay, Jaket tang ya mungkin ada ya. ganteng Jong. Lagi jam ya. Apa? Ini lah, jam lah. Dorong mau dengan. Mati kok ku. Saya nggak lah, beli lah. Iya, tenang. Apa? Dia mak Jong. Wah, aku udah dinak ban. Iya, ngare ya kok. Kok ntar kon mbak kan pengaran katanya bedil je pola ya terakhir. Tak ada, tak beli Jong tang menakan, tak tahu dah. Aduh, udah remah ketosen aja ya. Mbak sampai yang gini ngarek ban. Iya, gila beda baru ke rumah apa? Apa Jan? Tahu ke rumah jam sepeda wah bikin jaket wah keteng. Jam sepeda. Iya, Aduh. Mak aku tahu be kana. tak tahu gi wajah ida iya lah baru lah. Ada apa mon sepeda tibi ya? Kita tahu gi ke Jong. Jadi yang baru jenis ada ibu tak dalam bayi nanu lah. Itu lah ka siapa kira di bedil boleh ya? Kita tahu je Jong, cukup abis tak betilan je lah. Coba kok tanya ke tetangga si lain ya, Polandi. Iya, coba beli ya. Nanti non aja sampai ada bu soko dua tang nyor. Iya lah. Ya lo ya. Desak kok lah. Lanjut lo. Cepat dekasan. Duh, dia bah nginjam ke siapa bedil. Cepat datang kita tanya ki kapi ngucak tak ndi. Nda izin mun niat cuma sekali. Pah tada bedil lah. Cel tak niat nginjam bedil. Kadang banyak sih nyambi bedil nyol-ngonyol ya adanmu are ya. Dah. Kedi kok male tibi, male online. Pasiennya tak ada. Susah yang nanti orang tadi pasir. Boleh ranjau. Biasa, ring keren. Aduh. Mungkin sepeda online nginjam ya sa dak mengadak agak ya, Cong. Siapa seling jam saya tahu ndi?
Aduh, sangguni tak tahu lah. Atau saja ngok ke telur je. Ini telur bukol. Buat anu ni kau bala. Mulai lama buat pun buat tak tahu. Apa kun ngak aja ya. Mau jendang dia angkui bedar ya. Dan buat lah. Tapi sejelas kok saya tahu je non firman. Cak firman sing jam kakok. Buat mon kun terwagai acak ngan dilaki non oreng ceun. Mak le tahu bang goreng. Cik budak apa mak gerido tu? Bentar dulu kah? Budak apa mak gerido? Ah, pada apa ya? Sebenarnya siapa jong? Den firman. Sebenarnya dia pindah mak. Beda kon firman. Lek ropan bolan gendengan ni ya. Bayi ilah cong. Mono noreng. Mon rosak tak kira siapa je bakun kangkok. Sini mak kita ego aja gaya biar jong. Mon kun karolen ngicam je. Dus noko. Semua deh. Bu Andre boleh tahu masangku. Tak bukti dah kegede keluar kau tan. Kak.